Oke. Manggam panitia kami kerja tahun Bontang Sangatta 2020. Jua-jua kita karina nanti Bapak mulia rikut kentua sanggap gerina nantang singalang-alanga sangat gerina nantang singalang-alanga ibas kita puluh betunggu dahin tape olah rayu si muda dengar rasi metua nantang singalang-alanga nantang singalang-alangna nampe rezeki bage kini malam menate nesen mesuiate rasdi pigulut bape sangat naman bangka ngayu nendita jujuri di bata rena sangat naman bangka menjua-jua kita karina nande Bapak mulia rikut ketua sanggap gerina nantang singalang-alanga rikut ketua sanggap gerina nantang singalang-alanga Miskam Kubas Mejando. Selamat datang man panitia Gendang Guru-Guru Aros Bontang Sangatta tahun 2022. Ya, mankam orang tua kami entah litkin rezeki kita lebih bicara si bere pernukur bon anata dipersilahkan kami sentabi kami entah lit rezeki kita lebih eda khusus man anakta laban si man panitia ya khusus man penungkur permen anak-anakta. Iya, bujur orang tua kami.
pergunakan dulah man sekolah do bagi kami ya. Asa gue bujur man Bapak Angel Pranginangi angkat tangan agi-agi kami turut. Asak anak-anak teh indah lid aslina kali ya, aslina lid nanti kala Jawa lid kala Batak Toba, tapi dia memudayakan budaya Karo luar biasa lah nendumin peroda nih